Nongeye kuguha ikaze hano ku Izuba News TV, urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nge nk'ibisanzwe yakugezaho ndi Claude Hategekimana, nkwiseguraho nkubwira ko maze iminsi ntakugezaho amakuru bitewe n'ikibazo cy'uburwayi nari nahuye nacyo, ariko nyuma yo guhura n'icyo kibazo cy'uburwayi n'ubundi naricaye ndatekereza ndavuga nti abakunzi b'Izuba News TV ngomba kubategurira ibintu byiza cyane, amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo, yaba ya diplomasi na politike u Rwanda ruherereyemo muri aka karere, ariko nanone twibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC nabo bafatanyije maze igihe nkubwira. Ndagarutse rero kuri aya makuru yacu arimo update z'imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo, M23 uhangana na Kinshasa nabo bafatanyije, ariko nkuha n'andi makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Aya makuru uyu munsi rero turaza kwibanda mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko wenda duhere mu Rwanda. Rosalie Gicanda, uyu nguyu ni nyina wabo wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu mutegarugori yoherejwe mu Rwanda ari mu Bubiligi, yoherezwa n'igihugu cy'Ububiligi mu Rwanda. Jenoside iri hafi gutangira neza, amakuru akavuga ko Ububiligi bwamwohereje mu Rwanda bugira ngo yicirwe mu Rwanda, cyane cyane ko ngo bwari bufite amakuru y'uko hari jenoside iri gutegurwa, bityo bumwohereza mu Rwanda kugira ngo yicwe. Ni ukubera iki Ububiligi bwagize iki gitekerezo? Ngewe nakwita ko rwose ari igitekerezo kitari cyiza, ariko se ubundi ni iki cyari kibyihishe inyuma? Ububiligi bwari busanzwe buzi ko jenoside izaba mu Rwanda, bwanarenzaho bukohereza Rosalie Gicanda, nyina wabo ya perezida Paul Kagame mu Rwanda, buzi neza ko azicirwa mu Rwanda kandi hari jenoside iri kuhategurwa. Aya makuru ndayaguha neza nshingiye ku buryo nayakuruye. Ikinyamakuru cyo hanze y'u Rwanda cyanditse ko, ngira ngo wenda mbere yuko mbikubwira icyo cyanditse n'amakuru ndi buze kubiguhaho, nuko nkuko mubizi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu magambo yakunze kuvugwa na Perezida Tshisekedi n'abandi bashigikiye ubutegetsi bwa Kongo, bakunze kugaragaza ko u Rwanda rwinjiriye inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano bakagaragaza ko inzego z'igisirikare, inzego z'ubutasi no muri guverinoma ndetse na polisi zinjiriwe n'Abanyarwanda. Hari ikinyamakuru cyo hanze rero gikorera ku mugabane w'Uburayi cyamajije gucukumbura kigaragaza umubare w'Abanyarwanda, yaba abasirikare n'abasivile, bacengeye mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri guverinoma. Nubwo rwose aya makuru wenda utavuga ko ari ukuri, ariko ndaza kuguha icyo iki kinyamakuru kivuga gishingiye ku bucukumbuzi bwacyo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 hari mu kwezi kwa 11 2021, tugiye kumara hafi imyaka 3 irwana na M23, imajije gukoresha akayabo k'amafaranga. Aya mafaranga agakoreshwa mu kugura intwaro, mu kurokirita no kuzana abacancuro na za Sadeke. Mwabonye ko zagiye ziza ingabo z'u Burundi, ariko ubundi wabuzi amafaranga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guverinoma ya Tshisekedi imajije gukoresha kugirirwa M23, yaba muri za drone za Sukhoi zaguzwe, abacancuro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imajije gukoresha amafaranga angana iki kugirirwa M23? Nubwo ibintu bikomeje kunanirana, muri aya makuru ndabiguha neza cyane rwose, uraza gusobanukirwa. Alliance Fleuve Congo, uyu ni ihuza amashyaka ryihuje na M23 riyobowe na Colonel Nanga, ubu ngubu rikomeje kwakira abayoboke benshi, by'umwihariko abahoze muri M20, by'umwihariko abahoze muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Harimo abo kwa Joseph Kabila mu ishyaka rye, ariko hatangiye kugaragaramo n'abo kwa Tshisekedi mu ishyaka rya UPDS riyoboye ubutegetsi muri Kongo. Hagiye havugwa abantu benshi bo muri UDPS ya Tshisekedi no muri PPR ya Kabila, ariko kuri ubu hari abandi binjiye muri Alliance Fleuve Congo. Kandi none igikomeye nuko aba bantu bose bari guturuka muri diaspora
bihagaze bite rero muri diplomasi na politike ya 23 nyuma yo gukomeza kwakira aba bantu? Ubundi ninde kuri iyi nshuro noneho winjiye muri M23? Bisobanuye iki? Aya makuru yose ndaje nyaguye. Nkuko nari nabikubwira, reka mbere yuko twinjira mu kibazo cy'umutekano muke ubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo, M23 ihanganye na FARDC nabo bafatanyije n'ibindi bibazo bya diplomasi na politike bifite aho bihuriye n'iyi ntambara. Umunyarwanda yaravuze ngo utera uburezi arabwibanza. Duhera mu Rwanda, Rosalie Gicanda, uyu nguyu ni nyina wabo wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ububiligi bwirukanye Gicanda bumwohereza mu Rwanda buzi ko hategurwa jenoside. Gicanda yishwe ku itariki ya 20 Mata 1994 mu cyahoze ari prefecture ya Butare, bitegetswe na kapiteni Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi mu ngabo z'u Rwanda icyo gihe bazitaga ex-FAR. Icyo gihe zari FAR, ariko kuri ubu ngubu turazita ex-FAR. Aho ngaho niho hantu wenda mbashije gukosora. Gicanda yishwe umunsi umwe nyuma y'uko Prefet Rukumbi wari umututsi Jean Baptiste Habyarimana wayoboraga Butare, yahoze ari prefecture ya Butare, ibyo byose murabizi, asimbuwe n'intagondwa yitwa Sylvain Nsabimana washinzwe kwihutisha jenoside yakorewe abatutsi na perezida wa guverinoma yakoze jenoside ari we Theoneste Sindikubwabo. Igikorwa cyo kwibuka umwamikazi Rosalie Gicanda waho ari we nyina wabo wa perezida Paul Kagame cyabanjirijwe n'igitambo cya misa yo kumusabira cyayobowe na Antonio Cardinal Kambanda n'umushumba wa diocese ya Butare Filipo Rukamba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 20 Mata 2024. Muri uyu muhango Minisitiri Jean Damascene Bizimana yagize ati, mbere y'uko jenoside itangira, umwamikazi Rosalie Gicanda yari mu Bubiligi kwivuza, ubwo ni ukuvuga ko yari arwaye. Viza ye yari igifite agaciro kandi Ububiligi bwari bufite amakuru ahagije ku itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi 1994, kandi n'uyu Rosalie Gicanda yari umututsi. Nakubwiye ko yari nyina wabo wa perezida Paul Kagame. Yakomeje agira ati, Meya wa Niville yandikiye Gicanda ku itariki ya 3 Gashyantare 1994 amumenyesha ko ashingiye ku cyemezo cya Minisitiri w'Ingabo w'Ububiligi yahawe amabwiriza bwa mbere kuva ku butaka bw'Ububiligi bitarenze ku itariki ya 12 Gashyantare 1994. Hano ubwo turimo turagendana neza. Icya kabiri, Minisitiri yavuze ko Gicanda yahawe amabwiriza yo kutajya muri Luxembourg cyangwa mu Buholandi. Icya gatatu, umuyobozi w'akarere yamenyesheje Gicanda ko azakurikiranwa naramuka atumviye icyo cyemezo. Bizimana yavuze ko uyu ni Minisitiri ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge, ugakuriye Minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge y'u Rwanda, yavuze ko umwamikazi yatewe ubwoba bwo yirukanwa kandi bizabanzirizwa no gufungwa. Nyuma y'urwandiko, uwitwa Dr Gakwaya yamenyesheje umujyi wa Niville ko Gicanda yari arimo gufata imiti ikomeye, asaba ko muganga ahora amwitaho kandi ko kuva mu miti bitunguranye byari kumugiraho ingaruka. Abayobozi b'umujyi basubije Dr Gakwaya ko Gicanda yemerewe kumara igihe gito ariko bitarenze Werurwe 1994. Dr Gakwaya yasabye icyemezo cyanditse cyiyongerwa ry'igihe ariko ntiyigeze agihabwa. Igihe itariki ya 12 Gashyantare zari zegereje, umwamikazi Gicanda yavuze ko azava mu Bubiligi nk'uko yari yabyemeye. Icyo nicyo cyifuzo cy'Imana. Nzasubira mu rugo kubera mama. Ibi Gicanda yabibwiye abamwitagaho, yongeraho ko atazifuza kubashyira mu bibazo. Minisitiri Bizimana ahangaha akaba yaragize ati, biragaragara ko Ububiligi bufite uruhare mu yicwa rye hashingiwe ku bimenyetso bidashidikanwaho byerekana ko hategurwaga jenoside bari bafite mu makuru yabo. Minisitiri yavuze ko isuzuma ryakozwe Sena y'Ububiligi mu 1997 ryerekana uruhare rw'Ububiligi muri jenoside yakorewe abatutsi, ryerekana ko hagati y'itariki ya 19 Mutarama na 11 Werurwe 1994
liyetena w'umubirigi mu ngabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda yanditse amabaruwa 29 yerekana gahunda yo gukora jenoside ya guverinoma y'u Rwanda yari iriho icyo gihe, ni guverinoma y'abatabazi. Bizimana ahangaha rero akagira ati Sena y'Ububirigi yerekanye kandi ko ku itariki ya 15 Mutarama 1994 ambasaderi w'Ububirigi Johan Swinen wari mu Rwanda yohereje telegaramu kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga amumenyesha ibijyanye n'itegurwa rya jenoside. Sena y'Ububirigi yavuze kandi ko yasanze umukozi ushinzwe iperereza mu Bubirigi yarakoze iyi raporo y'amapaji 13 yerekana itegurwa jenoside ayishyikiriza abayobozi batandukanye barimo n'umwami w'Ububirigi ku itariki ya 2 Gashyantare 1994. Bizimana ahangaha naho akagira ati bukeye ku itariki ya 3 Gashyantare nk'uko nabivuze, Gicanda yakiriye ibaruwa imuha igihe gito cyo gusubira mu Rwanda igihe cyateguraga jenoside yo gutsemba igice kimwe cy'abanyarwanda. Umwamikazi Gicanda aha niho yavugaga nawe ngo yararimo mu mwaka wa 2012 Kapiteni Nizeyimana wategetse ko umwamikazi Gicanda yicwa yahamijwe ibyaha bya jenoside kandi akatirwa igifungo cy'imyaka 35 n'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'ubumwe bw'abibumbye. Nuko ngukorera iki kibazo cya Rucanda kimeze. Reka duhite tunyarukira mu burasirazuba bwa tugikomeza n'aya makuru rero. Ubu hamajije guhishurwa uburyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushora rwihishwa amafaranga mu ntambara yayo n'umutwe wa M23. Ikigo Senaref gishinzwe gukora iperereza ku ikoreshwa ry'imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahishuye uko ubutegetsi bw'iki gihugu bukomeje gushora rwihishwa amafaranga mu ntambara buhanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Iri perereza ryatangiye Ugushyingo 2023 nyuma yaho bigaragaye ko ikigo Osiris Global Trade bivugwa ko gikorana n'umushoramari Dimitrov Alexander Lubonirov gishabikiye leta ya DRC Congo intwaro. Mu bigo bitoza ingabo kabuhariwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka Ibu Special Force, Senalef yakozeho iperereza harimo na Fortress y'Abanya-Israeli yagiranye amasezerano n'ishami rishinzwe igisirikare mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riyobowe na General Frank Ntumba. Byagaragaye ko Fortress ifite konti ishamikiye ku kigo Pinnacle Kinshasa iri muri banki ya Equity BCDS. Iri perereza ryagaragaje ko kuri iyi konti ya Fortress hariho miliyoni 50 z'amadolari. Senalef yemeza ko ari ayo yishuwe hashingiwe ku masezerano yagiranye n'ibiro bya General Ntumba. Ikindi kigo gitoza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Sinargai cy'Abanya-Israeli. Iki kigo kiyoborwa na General Major Roni Numa ariko hashingiwe ku masezerano yagizwemo uruhare n'umushoramari Avichael Torero. Ibikorwa bya Kinshasa biyoborwa na Colonel Yavi Cohen. Senalef yamenye ko konti ya Singai ishamikiye ku kigo cy'ishoramari All Concert cy'umuvugabutumwa Pasiteri Olivier Chilumba Chikana. Ariko bitandukanye na Fortress ngo ntabwo abashinzwe iperereza bemerewe kureba amafaranga asigayeho. Chilumba ni umwe mu bavugabutumwa batatu bakorana na bya hafi na Perezida Felix Tshisekedi, ndetse bivugwa ko afatanya nk'abajyanama mu by'umwuka kuva muri Mutarama 2019 ubwo yajyaga ku butegetsi. Pasiteri Chilumba, Ronald Dalo na Jacques Kangudayi Mutambayi ntibasengera Tshisekedi gusa, ahubwo banamuha ubujyanama mu bubanyi n'amahanga, cyane ko ivugabutumwa ryabo ryageze mu bihugu bitandukanye by'umwihariko muri Afurika. Kuva mu 2023 leta ya Kongo ikorana n'ikigo Ajemira cyo muri Bulgaria gifite umubare munini w'abacancuro batoza ingabo z'iki gihugu, rimwe na rimwe baziherekeza ku rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Byagaragaye ko ikigo Ajemira ariyo yashabikiye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa CH4. Izi ni drone zikorwa n'ikigo China Aerospace Science and Technology Corp cyo mu Bushinwa.
Kanalef yasobanuye ko eshatu za mbere zageze Kinshasa mu ntangiriro za 2023 zihishuwe miliyoni 50 z'amadolari. Izi ndege zageze Kinshasa mu gihe ingabo za Kongo zari zikomeje kurushwa imbaraga n'abarwanyi ba M23, ariko ntabwo zamaze igihe ku rugamba kuko zarangiritse zose. Ebyiri muri izi ndege zahanuwe n'abarwanyi ba M23, izindi zigonga ikamyo ubwo zahagurukaga ku kibuga cy'indege mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Izi ndege zari zitwezweho impinduka muri urugamba ni Sukhoi 25 zaguzwe mu Burusiya, nazo ntizigikora kuko imwe yangiritse bikomeye ubwo yaraswaga yinjiye mu kirere cy'u Rwanda, indi iraswa n'abataramenyekana ubwo yari iparitse ku kibuga cy'indege cya Goma. Sukhoi 25 indege yatangiye gukoreshwa mu 1978 mu ntambara Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zihanganyemo n'ibindi bihugu birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igiciro kimwe kigera kuri miliyoni 11 z'amadolari. Kanalef yagaragaje ko leta ya Kongo yamaze kwakira izindi ndege zo mu bwoko bwa CH4 Izinidrene, ariko ntirafata icyemezo cyo kuzohereza ku rugamba. Amakuru avuga ko kuva muri Gicurasi 2023 ni uko iki gihugu cyari cyaratumijeho izindi ndege 9. Raporo y'iperereza isobanura ko miliyoni nyinshi z'amadolari zashowe muri uru rugamba kandi ko zateje umwuka mubi hagati y'abagize guverinoma. Nka Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba ngo ababazwa nuko nta ruhare agira muri aya masezerano. Ukwinjira kwa Minisitiri w'Imari Nicolas Kazadi mu masezerano yo kugura intwaro no gukorana n'inzego zigenga zitanga serivisi z'umutekano ntikwishimirwa na bamwe mu bashinzwe umutekano kuko babifata nk'aho aba yinjira mu bitari mu nshingano ze, ariko kandi bivugwa ko ari inshuti ikomeye bafata ibyemezo kuri aya masezerano, barimo Jacques Tshisekedi ushinzwe umutekano wa Perezida Tshisekedi na Mandungu Bula usanzwe ari umujyanama wihariye w'umukuru w'igihugu cya Kongo. Amafaranga ashoboka kuri aya masezerano yiyongera ku yandi afite agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari Perezida Tshisekedi yagiranye na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ngo yohereza abasirikare bo gufasha igisirikare cye cya FARDC kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23. Ubwo leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiranaga amasezerano y'ubufatanye n'imitwe yitwaje intwaro igize ihuriro Wazalendo ndetse na FDLR, yemereye abayobozi bayo ubufasha bwatuma bashobora kwifatanya neza no ku rugamba burimo ibiribwa n'intwaro. Abayobozi bo muri Wazalendo, abacancuro bakorera ibigo nka Ajemira ndetse n'abasirikare b'u Burundi bahembwa buri kwezi. Hariho n'agahimbaza musiki kiyongera ku mushahara wabajya ku rugamba. Nuko nguko iki kibazo cyifashe nkuko nari nabikubwiye. Tugikomeza n'aya makuru rero, nari nakubwiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abaheza ngo nibabarizwa mu butegetsi banga abanyekongo bavuga ikinyarwanda urunuka bakunze kugaragaza ko ubutegetsi bwabo bwinjiriwe n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda, bakavuga muri guverinoma no mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu hari ikinyamakuru gikorera ku mugabane w'Uburayi cyamajije kugaragaza ngo umubare w'abasirikare u Rwanda rushinjwa kugira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rurashinjwa kuba kugira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare babarirwa mu 3,000 nk'uko Blomag ibivuga. Iki gitangazamakuru kivuga ko ari amakuru cyahawe n'abantu bo mu burengerazuba bw'isi. RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kandi gishinjwa guhera imyitozo ya gisirikare inyeshyamba za M23 mu kigo bivugwa ko giherereye hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo. Hejuru y'ubwo bufasha, guverinoma y'u Rwanda inashinjwa guha M23 ubufasha bw'ibikoresho bya gisirikare birimo za drone ndetse n'intwaro zirasa indege z'ibifaru. Leta y'u Rwanda inshuro nyinshi yakunze guhakana kugira ubufasha ubwo ari bwo bwose iha umutwe wa M23. Perezida Paul Kagame mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'itangazamakuru mpuzamahanga akabazwa niba u Rwanda rwaba rufite ingabo muri Kongo, yasubije ko aho kubazwa icyo kibazo abamubaza bityo bakibajije impamvu yatuma u Rwanda rwohereza ingabo ku butaka bw'iki gihugu. Ni Perezida Kagame wakunze kugaragaza
Kongo nk'ikibazo ku mutekano w'u Rwanda hanini bitewe n'imikoranire ingabo z'iki gihugu zimaze igihe zifatanya n'umutwe wa FDLR washinzwe n'abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi kandi ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bahuje umugambi wo gushaka n'ubundi nyine kurugahangabanyiriza umutekano. Iki kinyamakuru rero nk'uko nabikubwiye, iki kinyamakuru Bloomberg kikavuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare barirwa mu 3,000 ngo b'u Rwanda bashobora kuba barimo baracengeye, ariko aya makuru ntacyo inzego z'umutekano w'u Rwanda zirabivugaho ndetse nta na fact zigaragaza yiba koko aba basirikare 3,000 b'u Rwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukiva ku inkuru rero mu biganiro nagiye nguha bitandukanye hano ku Izuba News TV, nagiye nkwereka uburyo bamwe mu banyapolitike bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba abari mu ishaka rya Tshisekedi n'abari mu ishaka rya Joseph Kabila bakomeje kwisunga umutwe wa M23. Ntago ari abo gusa kuko ubu ngufitiye andi makuru yaho umunyapolitike witwa Jeuchom Kahebe yiyongereye ku bandi bagiye kwifatanya na M23. Umunyapolitike Jeuchom Kahebe yiyongereye ku bandi bagiye kwifatanya n'ihuriro ribarizwa mu mutwe wa M23 maze imyaka 3 uhanganye na guverinoma ya Kinshasa muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri video yagiye hagaragara kuri uyu wa gatandatu tariki ya 20 Mata 2024, uwahoze ari umukandida ku mwanya wa depite ku rwego rw'igihugu mu mujyi wa Beni yemeje ko yagiye kwifatanya na M23. Ibyo abo ku ruhande rwa leta bise guhemukira amategeko nshingiro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutsindwa kw'amatora mu Kuboza umwaka ushize. Uyu munyapolitike mushya wagiye kwifatanya na M23 nk'uko bigaragara kuri video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, ngo yavuye muri Amerika ajya mu ishyamba kwifatanya na M23 muri teritwari ya Rucuru, agaragara abaza kandi asubiza ibibazo bya Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu ni umuvugizi w'inyeshyamba za M23 mu bya gisirikare. Na dusoreje inkongoro y'amakuru nari nkuzanenge ndi Claude Hategekimana usanzwe kugezaho caho tuzasubire ku munsi w'ejo nkugezaho update z'imirwano iri kubariza mu burasirazuba bwa Kongo n'amakuru arebana na politike na diplomasi yo mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo.